Kitoko niwe wigeze kuririmba ngo urukunda burya ni nkabombo ngo rusaza nk'isabune. Hari bamwe mu byamamare bo mu Rwanda bahoze mu kinyotero cy'urukundo ku buryo buri wese wabirebaga yibwiraga ko bizaramba ubuziraherezo, ariko kugeza ubu buri wese akaba yaraciye izi nzira. Iyi ni Story House, nye Didiane Mahirwe. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe amakupure y'abamare byo mu Rwanda yabiciye bigacika bikaza kugenda nka nyomberi. Akenshi abantu b'ibyamamare bari mu rukundo bagarukwaho cyane ku buryo ibyabo bihangwa amaso bakavugwa mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Agace gakunze kudashimisha ibyamamare nuko ipaje y'uburyohe bw'urukundo rwahahise itagipfa gusibangana yaba mu itangazamakuru cyangwa ku bafana babaga bazi iby'urwo rukundo. Ibitumye tunakibivugaho kugeza umunsi wa none. Ku mwanya wa mbere muri top 10 tugiye kukubwiraho y'amakupure y'abamare byo mu Rwanda yabice bigacika bikaza kugenda nka nyomberi. Turasanga kupure yari ya Rufa Rwirangira n'Uwingabire Esther. Rufa Rwirangira numwe mu bahanzi bafite izina rikomeye mu muziki nyarwanda, yatwaye Taska Project ubugira kabiri ndetse akora indirimbo zitandukanye zakunzwe. Muri izo twavuga nka Songa Mbere, Merci, Mungu n'izindi nyinshi. Mu myaka yatambutse yahoze ari mu rukundo n'Uwingabire Esther wabaye nyampinga w'intara y'Uburengerazuba mu mwaka 2012 ndetse nibigeze bahishahisha amarangamutima yabo. Ngabo ku kibuga cy'indege Arufa avuye cyangwa asubiye muri Amerika, ngabo kwizihiza isabukuru y'umwe muri bo, ngabo bari kumwe mu birori hirya no hino. Urukundo rwabo rwabaye ikimenwa na bose. Iba ariko byaje kurangizwa n'igihe urukundo rwabo rushibutse imbuto y'umwana muri 2015. Kuva Miss Esther yatwara inda ya Rufa, ibintu bitangira kutagenda neza, batumva ibintu kimwe bijyanye n'ikigiye gukurikiraho. Arufa icyo gihe yatangaje ko Esther yaba asigaye afite undi mugabo ukuze wamwigaruriye, ndetse na Arufa kugeza ubu nawe yabonye umukunzi mushya ndetse bamaze no kwibaruka ubu babana nk'umugabo n'umugore. Ku mwanya wa kabiri kuri urutonde rwa kupure z'ibyamamare byo mu Rwanda yabice bigacika bikaza kugenda nka nyomberi, turasanga kupure yari ya Kamishi na Emery Doboyi Rwanda. Bagaba Dolphe wamenyekanye mu muziki nka Kamishi nawe yahoze ari mu rukundo n'umuzungukazi w'umunyamerika witwa Emery Doboyi Rwanda. Abakunze kugaragara bitabiriye ibirori bitandukanye bari kumwe ndetse bakundaga gutemberana ku buryo urukundo rwabo rwari ruzwi na benshi. Ntibigeze bahisha ko bakundana nabo. Kamishi yaje kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse aza gutandukana n'uyu muzungukazi. Kuri ubu akaba yarashakanye n'umugore w'umunyarwandakazi ndetse kuri ubu Kamishi n'umubyeyi w'abana 3. Ku mwanya wa gatatu kuri urutonde turasanga kupure ya Kavuyo na Bahati Grace. K8 Kavuyo, umwe mu bahanzi nyarwanda bakorera umuziki muri Amerika, yamenyekanye cyane mu ndirimbo nka Gasopo, Alhamdulillah, Ivanjiri, Asanabike, Hudu, Inyumve n'izindi. Urukundo rwe na Miss Bahati Grace wabaye Miss Rwanda 2009 rwatangiye kuvugwa mu ntangiriro za 2010 ndetse ubwo Kavuyo yari avuye mu Rwanda agiye gukomereza amasomo ye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bombi bahamije ko intera hagati yabo nta kizabangamira urukundo rwabo. Iba ariko siko byaje kugenda kuko Bahati Grace akimara gutwara inda y'uyu musore ibyabo byatangiye kuzama gatotsi kugeza ubwo batandukanye, ngo ubu bahuzwa n'umwana wabo gusa Ethan Muhire kuri ubu ufite imyaka 9. Nyuma yaho K8 Kavuyo yaje kubyara undi mwana ndetse kuri ubu Bahati Grace nawe akaba ari mu munyenga w'urukundo n'undi musore bagiye kumarana hafi imyaka 3. Ku mwanya wa kane kuri urutonde rw'amakupure y'abamare byo mu Rwanda yabice bigacika bikaza kugenda nka nyomberi, turasanga kupure ya Safi na Knowless. Niyi bikora Safi ndetse na Ingabire Butera Jean d'Arc uzwi nka Knowless ni bamwe mu bamenyekanye cyane mu rukundo. Aba bahanzi bombi babaga bari kumwe agatoki ku kandi inshuro nyinshi ku buryo kugeza n'ubu benshi batarumva icyaba cyarakuruye gutandukana kwabo. Urukundo rwabo rwari rwarashinze imizi ku buryo mu ndirimbo ya Urban Boys Safi yahozemo bise umwanzuro. Knowless yarimo nk'umukunzi wa Safi bamuririmbira ko ari we mwanzuro nta wundi wamusimbura. Urukundo rwabo narwo rwaje kuba nka bombo rushonga rushira kugeza ubwo Knowless ashatse undi mugabo utari Safi, hadaciye kabiri na Safi nawe abashatse umugore nubwo kuri ubu bamaze gutandukana.
ku mwanya wa gatanu kuri rutonde turasanga Platini na Diane. Aba nabo batumaga abantu bibukiranya aho babitse amakoti yabo n'amakanzu yo gutahana ubukwe. Bamaranye igihe kitari kigufi bakundanye bikomeye ku buryo abanyarwanda benshi bari bamaze kumenya urukundo rwabo. Bidateye kabiri hamenyekanye indi nkuru yuko Diane yaba yariboneye undi musore yasimbuje Platini, ndetse uyu musore wabaga imahanga yaje kuza mu Rwanda atera ivi. Platini nyuma yo gutandukana na Diane niyigeze yongera kugaragaza umukunzi we mu itangazamakuru kugeza ubwo akoze ubukwe n'umukobwa utaruzwi witwa Olivier Ingabire ku ya 27 Werurwe muri uyu mwaka wa 2021. Ku mwanya wa gatandatu kuri rutonde rw'amakupure y'ibyamamare byo mu Rwanda yabice bigacika bikaza kugenda nka nyomberi turasanga couple ya Sasha na Nizo. Nizo n'umukunzi we Sasha bari mu mashusho ya yandirimbo umwanzuro ibyawo bishyushye. Muri icyo gihe Sasha nawe yarakira umuhanzi. Nizo muri Urban Boys yakundaga kuvuga ko kimwe mu bintu akundira Sasha cyane ari uburyo uyu mukobwa ari mwiza cyane. Kubera impamvu zitandukanye abana bo baje gutandukana, ndetse kugeza ubu Sasha akaba amaze kwibyarira abana babiri ku bandi bakunzi. Sasha wasezeye umuziki kuri ubu asigaye akora ubushabitsi mu bijyanye n'imideli. Ku mwanya wa karindwi kuri rutonde turasanga couple yavugishije abatari bake, turasanga couple ya Riderman na Asna. Nawe akwibagirwa urukundo rukomeye rwari hagati y'aba bombi. Benshi babaga bategereje gusa itariki Riderman azavugiraho ijambo nyamukuru. Nawe atekerezaga ko batandukana mu birori bitandukanye byiyubashye. Riderman yabaga ari kumwe n'uyu mukunzi we ubona ibyabo bituje kandi biryoshye. Uretse ibyo kandi Riderman yajyaga aririmbira uyu mukobwa mu ndirimbo ze, gusa abanyarwanda benshi bakubiswe n'inkuba ubwo Riderman yashyiraga ubutumire hanze hatanditseho Asna, ahubwo hariho Agasaro Nadia wari nyampinga wa Mount Kenya. Nubwo nta wamenye icyatumye urukundo rwe na Asna ruhagarara, nta wakwibagirwa imyaka bamaranye baha urugero benshi mu bakundana. Ku mwanya wa 8 kuri rutonde rw'amakupure y'ibyamamare yo mu Rwanda yabice bigacika bikaza kugenda nka nyomberi turasanga couple ya Derek na Sandra Teta. Derek ni umwe mu basore baririmbwa mu itsinda rya Active ritagikora cyane kuri ubu. Sandra Teta akaba nawe yari umwe mu bakobwa bamenyekanye cyane nyuma yo kuba igisonga cya nyampinga wa SFB, ariko nyuma akajya no mu bushabitsi bwo gutegura ibitaramo. Aba bombi bakundanye byeruye igihe kitari gito, ariko biza kurangira ubwo Derek yanditse ku rukuta rwe rwa Instagram avuga ko yongeye kuba ingaragu nta mukunzi afite. Sandra yabajijwe ibyuko yaba yaratandukanye na Derek kuri uwo munsi. Yanditse ibyo Sandra asubiza ko nta kintu abiziho, nawe ubwo butumwa yabubonye atyo. Kugeza ubu Sandra aherereye mu gihugu cya Uganda ahakora ibikorwa bitandukanye byo gutegura ibitaramo mu tubari, ndetse yamaze no kubyarana umwana w'umukobwa nawe Zermanizo icyamamare mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Ku mwanya wa 9 kuri rutonde turasanga Ama G The Black na Rosine. Uyu muraperi Ama G The Black yamenyekanye cyane mu ndirimbo zitanga ubutumwa buvugira rubanda. Agitangira umuziki yari mu rukundo n'umukobwa witwa Rosine, baje no kubana mu nzu nk'umugabo n'umugore, banafitanye umwana. Nyuma y'imyaka 2 gusa babana mu nzu, uyu mugore yaje kwahukana ku mpamvu zitagarutsweho. Ama G The Black ahita ashaka undi mugore, kuri ubu nawe bafitanye umwana. Ku mwanya wa 10 kuri rutonde rw'amakupure y'ibyamamare byo mu Rwanda yabice bigacika bikaza kugenda nka nyomberi turasanga couple ya Olivier na Vanessa. Olivier nawe numwe mu bagize itsinda riririmba rya Active ritagikora cyane. Yakanyujeho mu rukundo n'uwase Vanessa Laisa wabaye igisonga cya nyampinga w'u Rwanda 2015, gusa ibyabo nabo byaje kurangira nabi cyane ko byarangiye impande zombi zisebanya. Vanessa kuri ubu akaba ari single nyuma yuko atandukanye n'umuherwe wa muri Kongo Kabaru Putin. Ni nyuma yuko bari bamaze imyaka isaga 2 mu rukundo, ndetse uwo muherwe yari yaranamwambitse impeta, gusa nabo hadaciye kabiri baza gutandukana. Ngayo nguko rero gurgu rutonde cyangwa se top 10 y'amakupure y'ibyamamare byo mu Rwanda yabice bigacika bikaza kugenda nka nyomberi. Iyi ari Story House, ngena Diane Mahirwe, kanda subscribe tujye dukomeza kubana. Imana ikomeze kubarinda cyane.